इम्फाल मनुंगदा चना कांगलोन की वांगमदा चलाइरंबा आई क्लिनिक होमपुरम देसामना थोंगलोनसिनख्रे मणिपुर की महिरोई के लूप अमा ओइरिबा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना ngase ऑल मणिपुर ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन का पुन्ना इम्फाल मनुंग की मफम कयादा हांगदुना लेरिबा आई क्लिनिक सिंगदा अखनबा ड्राइव अमा चथदुना नियम सुमना आई क्लिनिक सिंग हांगब्रा हाइबदु थिगतख्रे लोइना कांगलोन सुमना हांगलमदबा आई क्लिनिक होमपुरम थोंगलोनसिनबगी खोंजंग चंगसिनख्रे देसामना चथगिबा ड्राइव अदुदा पाउना कैथेलदा हांगलमबा आई क्लिनिक सिंग अमदे रिम्स रोडता हांगलमबा आई क्लिनिक सिंगदा सना कांगलोन सुमना सलाइदिब्रा हाइबदु यंगसिनखि यंगसिन खोंचत अदुदा सना कांगलोन की वांगमदा चलाइरंबा आई क्लिनिक खुदिंगमक थोंगलोनसिलमखे लोइना आई क्लिनिक सिंगी मथक्ता यंगसिन खोंचत मखा ताना चथगनी हाइखि हिरम असिगी मतंगदा देसाम की वाइस प्रेसिडेंट ओ सितलना फोंदोखिबदा इम्फाल मयोलमक्तदा सेंगुम सौबगुम हांगदोकलिबा आई क्लिनिक सिंग असे यंगसिनबिनबा मपु लेतबगुम मसा मसागी अनिंगबा अपामबगी मवोंगदा चलाइदुना लेरे ngasi desamna आई क्लिनिक सिंग असे यंगसिन खोंचत चलुबा मतमदा मणिपुर नर्सिंग होम एंड क्लिनिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1992 की मखादा रजिस्ट्रेशन तौगदबा अदु तौदना अमदे आई स्पेशलिस्ट ओइरिबा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अमदे ऑप्टोमेट्रिस्ट याउदना यामना अंगकबा मवोंगदा आई क्लिनिक चलाइरंबा थेंगनखे सरकार की हॉस्पिटल सिंगदा डॉक्टर ओइरिबा सिंग लनाई क्लिनिकता प्रैक्टिस तौबा अमदे लायंगबा यारोय हाइरबसु सरकार की डॉक्टर सिंगना लनाई की आई क्लिनिक सिंग पुरंबा थेंगनखे सैरकसिदा देसामना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरिबदे असिगुम्बा आई क्लिनिक सिंगबु पान दुकान फंबगुम पंगफमदा फंबा अमदे हांगलंबा याबगी मवोंगदा चलाइरिबा मथोंग हुक्तबा थवोंगसिंग असे मरी लेनबा अथॉरिटीना अथुबा मतमदा मिजेंग संगबिदुना मतिक साबा एक्शन लखोटकदबनी हाइरे कांगलोन की वांगमदा चलाइरमलिबा क्लिनिक सिंग असिदा लायेंगलुबा मतमदा करिगुम्बा पामदबा थोकदोक थोरकपा तारबदे मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदे मणिपुर सरकारना पुगदबने करिसु खंगजद्रबा मियामदा नमथाक तौबिदुना कांगलोन की वांगमदा चलाइरमलिबा आई क्लिनिक खुदिंगमक खुदकता थोंग लोनगदबने मखा ताना कांगलोन की वांगमदा थोंग हांगबा यारोय करिगुम्बा लेबाक मियाम अमदे देसामदा सिंगनदुना चना कांगलोन की वांगमदा आई क्लिनिक सिंग हांगलंबा थोकलबदे मदुदगी थोरकपा अफफत्ता पुमनमक मसा मसाना पुजगदबनी हाइरे ngasi hiram asiga mari leinana lamphel pata leiriba medical health directorate da wari sanaba chaluba matamda department asigi staff sing numit jungba pung 12 phauba office ta laklamdaba thengnakhe tungda phone gi khutang da wari sanaraba matungda deputy director laktuna hiram asiga mari leinana makha tana wari kaya sanakhi haire parikya gi matam athubada lauthoklagane manipur sarkar na nauna khallaba council of higher secondary education manipur gi council gi member sing ngarang pangthokiba ahanba meeting da education minister s rajenna council gi puwari da ahanba oina council da hakthengna laktuna meeting da saruk yaba oikhre council gi member singna minister bu taramna okhre minister na council na lauba parikya gi matam athubada lauthoklagani haina thajaba piram le ngarang gi mifam aduna 2020-21 senbar chahida pangthokadaba thabak thoram singgi budget su pass tauke तोंगान तोंगान कमिटी मंगा अमसु सेमखिबगा लोइनना काउंसिल मेंबर कुनगनी थोय येनबा लेतना कमिटी सिंगी मेंबर सिंगसु खनखे सेमखिबा कमिटी सिंग अदुदे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी एग्जामिनेशन कमिटी करिकुलम एंड सिलेबस कमिटी रिकॉग्निशन कमिटी अमदे फाइनेंस कमिटी नि हाइरे मिनिस्टर की वाफम इकाई खुमनै अदुबु थाजबा ngamde फेगोता एजुकेशन मिनिस्टर ना 7 UGC पे चनहलगनी हाइना थाजबा पिरखिबा अदु इकाई खुमनै अदुबु हाइरिबा थाजबा अदु थाजबा ngamde हाइना फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन फेगोता मणिपुर की चेरोल अमना हाइरे मसिगी मतंगदा मणिपुर कॉलेज ता ngasi ओजा सिंगी ओइबा इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग अमसु पांगथोक्तुना अथुबा मतमदा कॉलेज ओजा सिंगदा UGC गे 8 सुबा पे पीनबा कैबिनेट ना डिसीजन लौकिबा अदु ऑर्डर थोकलबा मतुंग महिरोई सिंगदा लाइरिक तंबीबा हौगनी हाइना वारेप लौरे हाइरे रूबी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हांगदोखरे रूबी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कौबा प्राइवेट हॉस्पिटल अमा नंबोल केंद्र की मनुंग चनबा नंबोल मखा लेकाइदा केंद्र असिगे MLA
एन लोकेना रिवन कक्तुना हांगदोकपगा लोइनना मियामदा खुसिनख्रे नंबोल एसी के एमएलए लोकेनबु थागतपा फोंदोखरे ngasi chahi yankhai muki mamangdagi hiram khudingda sothaduna laklaba nambol assembly constituency gi manung chanba khori lekai gi lambi gi phibam thina phalamdaba amade pat oina leiramba khori lekai dagi laitonjam taba lambi ningthina thongatuna amade kutuna leiramba khori lekai gi lambi sing kayarak hanna nungsak thaduna tongkhat hankiba loinana black topping tawduna aphaba lambi ohennabagi damak local MLA namairakpam loken singhabu khori laikai youth association na thagatpa phongdokre association asigi president M Bairop Singh na phongdorkhibade laikai asigi damak aphaba community hall amasung crematorium na chingbasu mamangda laikai asigi damak sabikhi Pakistan MP na Chahi 13 gi Nupimacha Luhongkhre police na case ama laukhatuna thijinba haukhre Jamiyat Ulema e Islam JUIF ki lusingba amasung Balochistan gi member of National Assembly MNA ama oiriba Maulana Salahuddin Ayubi na supnagi chahi 13 khakta ngairibe Nupimacha ama luhongkhibagi matangda Pakistan police na case ama lakhotuna thijinba haukhre mafamdugi media park observer na pitalda nupi singgi yaifanabagi thabak tauba NGO amadagi wakat ama phangbadagi police na thogdok adu thijinba haukhre haikhi Nupimacha adu Government Girls High School ge mahiroi amane mahaki pokpa numit adu October 19 2006 haina record tawramme maduna utpade mahak luhongbagi chahi adu sutri haibane aduga National Assembly gi member adu de masagi chahi yankhai gi mathaktane NGO adu dage wakat ama phangbadage numit kharani mamangda police na Nupimacha adu gi mayumda satkhi adubu Nupimacha adu luhongbagi wafam adu mapana yakhide amasung madugi matangda affidavit ama fauba pirakhi haina Sitral Police Station ge HHO Inspector Sajat Ahmed na haikhi Nupimacha aduna magi chahi gi saruk mari helaba Pakistan MP aduga luhongba adu chahi 13 makha ge Nupimacha sing luhongba yadaba leiwa ke lo adugi mayoktane karigumba mama mapa sing na yaduna luhonglamba tarabade makhoi busu chairak pinaba lo aduna recommend tawre MP aduna Nupimacha aduga supnage nika khaktamak sole asengba luhongbagi thauramde pangthoktri haina park observer na haikhe Manipur state ki COVID-19 update ta haukiba pung 13 gi manungda miyoi 8 COVID-19 positive confirm oire amasung miyoi ani na discharge tawkhre state asigi apunba confirm case masing 19 ga saniga yankhai sukhre active case na nifuga mathoi khaktamak ngaire laisat asidagi faduna discharge tawkhraba masing na 19 ga sanipan kunthra ga taruk sukhre loina na laisat asiga mari leina na laikhidaba masing sahumga humudra humdoi sukhre amade recovery rate na chada 9.9 dasmik manga nipan sukhre